I pozdrav svima ljudi, ja sam Stefix i dobrodošli u novu epizodu na kanalu. Danas igramo Clash of Clans i kao što vidite danas se nalazimo na onom drugom akauntu i izvinite što nije bilo dugo klipova. Sad pre svega u prošlom klipu sam pokazao šta se sve nalazi na mom akauntu, to jest na ovom, ali desile se male promjene. Znači stavio sam Kinga na 10, Drillove na 3, Goblini su stigli na 5 kao što vidite i stavio sam ovaj Rage spell na 5, to jest na max. A ostao mi još ovaj Healing spell ili Heal spell i Hog i minioni da bi digao Town Hall. Neću dići Town Hall zato što hoću da izmaksam ogradu, da ne budem ono rush, ne želim da budem rush, želim ono da budem max. I hajde da krenemo, znači pokupimo ovaj loot iz kolektora mainova. Tako. Znači, pre svega bih htio da kažem ili da vam se izvinim što nije bilo klipova i na prošlom klipu ste mi pisali komentare snimaj duže. Ja znam ljudi da su bili mnogo kraći klipovi, ali to ćemo sad popraviti. Ajde se prvo javimo ovdje, ja sam imamo klanu JT Smiley snimam. Tako. Šta mi gledamo, znači pokazat ću vam jedan napad, znači gdje sam uzeo 360, u stvari nećemo taj napad, pokazat ću ovaj gdje sam uzeo skoro 400.000, idemo replay. Znači ekstra je napad bio, kao što vidite ovdje sam ušao sa goblinima ekstra, ali to je pukla ona gigantska, pustio sam clan castle i tu je sve bilo ekstra. Malo ću ovaj zvuk samo da smanjim, što mi smeta. Znači tu su wizardi lepo sklonili taj wizard tower i canone. Onda ja tu puštam gobline da uđu unutra, tu su lepo ušli i uzeli svih 370.000 što je i ovi 750 darka što je ekstra. Malo ćemo da ubrzamo, kao što vidite oni su tu lepo ušli i pokupili sve. I čak su i Town Hall sjebali, tako da ono ekstra je napad bio. Znači sad ćemo da napadnemo, ali bit će malo problem pošto nemam King, ali nema veze. Znači ja ću ljudi sada krenem da napadam pa se vidimo kad ja nađem loot. I ljudi, evo ga, našao sam loot, nisam ga dugo tražio. Kao što vidite loot je u ovim kolektorima, to jest mainovima. Sad ćemo ovdje da zoomiramo i ovdje ćemo polako da puštamo gobline. Malo će da nas zajebava wizard tower, ali to za gobline nije nikakav problem. Evo vidite, pokupili su sad to, znači ekstra napad ide, nadam se da ćemo uzeti svih 200.000, ja se bar nadam. I ostaje nam još ovi kolektori ovdje, znači ne to, i najgore kad krene ovako sa strane, ovi goblini. Idemo sad polako, to. Znači da razjebemo ogradu, ali ovdje mortari nam prave problem, ne wizard toweri, pošto ih ovdje nema. Znači ja mislim da ćemo barem uzeti, pa dosta ćemo uzeti, valjda nije bio fail. Nije, ne valjda, uzeli smo dosta. I ajde idemo ovo crveno i 134, pa dobro nismo ono nešto uzeli, ali pogledajte, pokazat ću vam, znači ja sam ovdje sve uzimao po 300, 200.000, tako 150, znači vidite ovdje. Znači ovo za mene mali loot, kao što vidite moram još da buđim ova, znači to sam rekao još ova dva spela i ova sranja da bi digao Town Hall i ogradu. Znači što se tiče ovog akaunta imam na njemu 3 buildera, znači ajde pokažemo, evo mi ga ovaj gem box, ali ne mogu sad da ga, pošto nemam buildera. Pokažemo neke baze, ajde pokazat ćemo bazu od Bokija Joksimovića, lidera klana. Znači on ima Town Hall level 9, dobar Town Hall level 9, ali prerano ga je digao zato što nije završio ogradu i mislim barake nije dizao, to je veliki problem i gdje Kinga nije izmaksovao. Ali u suštini dao bi mu neku osmicu, tako da ono. Pokazat ću 3 baze, zato što tako ne, u svakom klipu ću pokazati po 3 baze. Idemo King of Serbia.
Znači, kod njega je već druga priča, samo kod njega su problem Tesle. Znači on nije dizao Tesla, ali zato ogradu izmaksovo, def je dobar, sve je dobro, znači jedina zamjerka Tesle, vidimo ovo, čak i ovo je ekstremno golema na 2, njemu bi dao 9,5, nešto sam zabagovao, nema veze. Idemo da pokažemo još jednu, ajde od ovog, čekaj, gdje je on, ajde zmajeva kugla. Town Hall level 8, veoma dobar Town Hall level 8, sličan kao moj, možda je malo moj bolji zbog ovih Archer Towera, ali u suštini bi mu dao neku 8-icu tako, ili 9-ku, čak i 9-ku. I dobro ljudi, znači pokazao sam baze, i od sad ću snimati na ovom akauntu, znači ovo će biti moj zvaničan akaunt za snimanje. I pre svega bih htio samo da vam se izvinim što nisam snimao ovih dana. Ajde vidimo u varu kakvi smo dan, var nije još počeo za 11 sati. Ja napadam 6. to jest ja sam 6. ja napadam 6. Ajde da skatamo ili da vidimo ovog, vizitujemo kako se kaže. Znači nije težak, može da se sjebe sa go wipe-om, samo da im što nema ništa u Clan Castle, još nisu mu donirali. Znači ovdje bi napao bi sa ove strane. Prvo bi ovdje wizarde, pa onda goleme i ta sranja, ovdje mi neće trebati wall breakeri, tako da ono. Idemo var map. I igramo var 10 na 10. Šta bi još mogao da vam kažem ljudi, neću snimati više na onom drugom akauntu, zašto? Zato što sam njega dao bratu, a on je meni dao ovaj akaunt, tako da. I ljudi, pre svega bih hteo da vam se zahvalim na 17 lajkova na prošlom klipu i negdje 200 prikaza. Ako bi mogli na ovom klipu da imamo negdje oko 200, 250, čak 300 prikaza i 20 lajkova, to bi bilo super. I ja bi ovdje negdje završio epizodu ljudi, hvala vam što ste pogledali ovaj klip, bacite subscribe, like, share i vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!